iti masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna aserye tayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, ket awan mo't serak na iti munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Taasino kumaday ta abaraw amang i-date kan kuana. Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya? Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinobyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat day aparakan kuana. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakat? Anda ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwag, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando akarnit man taga-dubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Mare. Isa gumatang ak iti sidaan, May. Ay, Mare, mano ka diti masuswildo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo, Mare. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalus mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapu mo't laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan bak nang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na, Mari Goreng, kung kunana laang ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Ha? Wan, Mari, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akarni ti manok. Wan, sigilaan. Hoy, Nana Guring, itay ka palayang dita sangot, istor ko Kahit, maan ano, Anya ayat ti araramidam dito ay. makitugtugawak lang dito'y sangot ti istor mo Ay nanana, agawid kakit din. Ah, Ang mga nuan niya ladi tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may ramanak manan. anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ay, amando. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno nabanglo ka. Di ka agistambay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gamti awis ko amangan ta dito'y restaurant, Viola. Una, awan mat dakas na. Maantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na ka inawis. Ken, kailiw kan akasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Agin-ginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Astamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapul kada kayo a pamilya. Alaki din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na ije parke. Ah, sige. Sikat ti makaamon. Sapay kumaa, tasaan ka mataktak. Saan? Awan mo trabahok ita, ta Sabado. Alang rod, mangantan. Tamapan ta ije parke. Naimbang nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimang pait? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Kastagayam, nana. Sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Jak mo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus, pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pailaang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpatmat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Uray man. Jak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo day takin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sumbatan nak? Alfred, Sumbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanyak. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga noad-ad nga ginura dananang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Adamot la ka data day ta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan-ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagitiin na ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan na ka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka di tinapanam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. At dala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa na damag mo day ta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawan na kadayjay a Marta. Ibagbaga na a driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawan na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, tayo nayaban nak dito paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapadag. Amok mo't nga awan papanam ita. Iso nga in-text ka nga umay dito ayan ko. Tagsarsarita ta Kan paramanan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun. Ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin. Ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom. Awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagustuak kan kwa na. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan-ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasad na ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay, aya. Kat lumabas talaang, mate. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara, no kasta amakita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, Maray. kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan din ang paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti masetas. Ay, hindi mo talyawon un. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kan kwa na. Anya, Sanjay Amerika. Wan, Kasjay katidog ti gurak kan kwa na. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng, kat pulos asaan ati malyaw ni Sufeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod damay. Amangan numapanda maki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Payman, mapanak man, ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain? Anya nga iti pagbainak, gayam ko ni Bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbainak. Day, ang damat ni Marta. Isuday dyan kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sanak lakuman nga imay. Kahit saan mo ataltalyawin, agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan? Manganta pa, isakbay nga agawid ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon nga insagana da. Ada pa'y cake kan ice cream. Inakla gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako marigureng. Ay, saan supain? Mga tapay, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan amadadaal ti aldaw mo?
Akasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat ti umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya ata imay ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo dagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y dayja a tao. anya. Papanawam dayja a tao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto'y akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.